Siphinde sabuya futhi ngiyathemba ukuthi kukhona ukufundayo, kukhona ukutholayo. Kodwa ke ukuze uqhubeke ufunde kakhulu, uyazi na ukuthi ke yenza okufanele uvakashele lapha ke i-channel yakhe kumkhulu lapha uShobel'khulu. Sizoloku sifakile lapha ngaphansi ku description ukuze ukwazi ukuthi uyilandele kalula link yakhona. Ezomsamo nethongo angithi TV ezomsamo nethongo TV uyakwazi ke ezethongo nomsamo TV ezethongo nomsamo TV uyakwazi ukuthole ke injula futhi ke uMkhulu Shobel'khulu ke unama class awabambayo on Facebook utheni Facebook Shobel'khulu Institute for Spiritual Healing. So uyakwazi umlandeli lapha uthole izifundo mawusho umuntu ofuna ukwazi ngemimoya ukufunda ngekuhlukana kwemimoya nokusebenza kwemimoya njalo njalo so uyakwazi ukuthi umbambe. Asikubingelele nje kakhulu namuhla futhi emkhulu. Asibingelele Mkhulu nabalandeli bonke. Yeah. Sike sathi ukuthi hlafu kancane indaba yokuphahla. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi umuntu uma ekumala lapho indabuko noma ekumthandazi kakhulu kuyavela ukuthi hayi awukhulume nezidalo zakini, awukhulume namathongo akini noma awukhulume nedlozi. Yabo ngendlela yokuphahla. Kodwa uthola ukuthi lokho kwesinye isikhathi akacaciseleki ukuthi makuthiwa manje hamba uphahlela idlozi. Ukhona nomehluko okhona mase kuthi hamba ukukhuluma nethongo noma hamba uyothetha nethongo. Yabo so abanye baye bathi okay njengoba kuthiwa hayi anokwenza. Kuyahlangahlangana icaciswa kahle. Usithi ukusendlalela kahle hle ngako ukuphahla mhlawumbe ukuthi umuntu ukuphahla angakwenza futhi angakwenza kanjani mhlawumbe nangokuhlwana kwezigabake. Asibonge Mkhulu. Ngiyacabanga ukuthi isihloko namhlanje sibaleke kakhulu futhi lesi sokukhuluma ngokuphahla. Kuyini ukuphahla kubantu abasangena kule mkhakha wespirituality? Uyazwa kuthiwa hamba uphahla kodwa angazi ukuthi uphahla kuyini. Ukuphahla kuukuconnecta nokucommunicate, ukuthintana nokukhuluma nezidalwa zakini. Uyangizwa? Kuphahla umuntu onjani? Kuphahla umuntu ohlushwa yimimoya ekuyena emzimbeni yabakubo okuthiwa amadlozi. Uyena ke umuntu ekumele ephahle ini idlozi. Bese kuba nomuntu othetha idlozi, loyo ukhuluma lo othetha emsamo, loyo usuke ethetha nani namathongo. Umuntu angabuza ukuthi idlozi nethongo ngathi kuhlukile. Yebo kuhlukile. Idlozi leli umuntu eliphahlayo imimoya efika ikwembathe ihlale kwena emzimbeni ihluphe bese ukwazi ukukhuluma nayo ke ngokuphahla. Bese ithongo yilaba esithi abangasekho noma abalele laba abangafiki bahluphe the non interactive spirits okuyizona lezi eziphethe amandla omsamo. Umsamo ke uyindawo lapho kuhlanganela khona abantu abaphilayo nabangasekho. Uyangizwa ke? So umsamo uyahluka ke Mkhulu. Asikwazi ukukhuluma ngokuphahla sihluke singathinti indaba omsamo noma sikhulume ngokuthetha ukuthetha idlozi singakhulumi ngomsamo. Umsamo ke njengoba uyindawo uyialtar lapho ufika ukukhulume nezidalwa zakini. Kukhona ke umsamo wasekhaya lapho kuthethwa khona amathongo. Bese kuba nomsamo wezizwe. Uyangizwa? Lo wezizwe ke kulapho kuthiwa hamba uyophahla noma uye endaweni kakhulukazi kulapho kuphahlwa khona. Uye endaweni efana njengamawa, uye esidulini, uye entabeni, uye emabhaqweni izindlela, uye ngasemfuleni, uyophahla empophomeni kanjalo. Umsamo wezizwe ngoba awusikwazi ukuclaima ukuthi indawo yami le ngoba indawo yezizwe siyashintshana. Bese ke kuba khona umsamo lo kuthiwa umsamo wezinhlanya lo ngokwesintu lapho sikhona ke kuthiwa yindumba le. Bese kuphindeke futhi kube nomsamo uyangizwa ukuthi ngithini womuntu oyena eyedwa lapho ekhuluma ephahla khona. Manje na lemsamo umuntu ocashile Mkhulu asiqondise sikubeke kuqaqe. Umuntu ochashile noma ochashe ku townhouse noma lo muntu uchashe emzini womunye umuntu uchashe wonke umuzi noma mhlawumbe uchashe ngalena kuma boys lapha emarumini emzini womuntu othile. Lo muntu loyo akakwazi ukuphahla lapho ngesizathu sokuthi akukhona kwakhe akakwazi ngisho nokulanda izidalwa efaki ngoba akakwazi ukuphahla lo muntu endaweni enjalo. Kumele ephahle phi ngaphandle
kuphi emsamo wezizwe lapho azozwakala khona ngoba idlozi alingeni emzini womunye umuntu uyangizwa alifinyeleli limsabele uma ebiza lapho yikho abantu abaningi uthola ukuthi bazophahla khona lapha izinto zingalungi bese kuba khona laba bathi cha Mkhulu mina ngiyaphahla ngihlala eroomini ngichashile bese ngiyaphenduleka uyangizwa kuyiqiniso kuyenzeka lokho kodwa ke uphendulwa iyiphi imimoya ngoba ngokwesintu ngaphambi kokuthi kube nomsamo kumele kube nomngeniso wamadlozi agezwe lamadlozi namathongo wonke bese uyaphahla kumele sihlahlube nalemimoya ngoba ngesikhathi nokuphendulwa izinto ezinye ucanga ukuthi idlozi ngoba njengoba ibe ukuthi ngokwesintu angikwazi ukuphahla kwalakhaya engangenisiwe amathongo ngifuna angeniswa hlanjululwe sazi umsamo wenziwe sazi sokunomsamo so manje mulapha emqhashweni ubhatela umzi nomuntu owayevela wayibizela imoya yakhe naye wayifaka la khaya uphahle la futhi ngenze kuphahla kweminye imimoya mobiza wena kusonjala lemimoya leya la khaya le khona izungeze la yabona izenze bese lemimoya mase ifika la kuwena izenze idlozi lakho uyangizwa izenze ini idlozi lakho noma izenze ithongo lakini ngoba isuke ikubona phela uyangizwa kulapho ke kuthiwa ikhona imoya yemidliwa ekwazi ukuthi ifike izodla inhlanhla sekhaya ungaboni wena ule ukuthi hayi ugogo ngoba phela isiyazi ukuthi wena uyamdinga lo gogo usho ngamanye amazwi singasho ukuthi lo lenkulumo le i-service i-warning kubantu ukuthi bengaphahli emzini yabantu ema-backroom abahlala kuyo ngoba bazozilandela imimoya ezogcina siphenduka iba imidliwa kubona yabona bayi-evoke ngoba lokho phahla ukuthi evoke le uyayivusa hayi uzavukana izelani semasikhona la izokunika lelo izokunika balizogcina sikuhlupha futhi ngoba kusiya kinivele yabona so abantu abaphahle ngaphandle mabashone ngaphandle abantu bakhululeke bayophahla imimoya ezobuya kuyimimoya yangempela kunjalo futhi ngamanye amazwi esikuveza futhi ukuthi ufuna umuntu kucace nalokuthi ngiyophahlela idlozi manje yini ngoba abanye bafuna kucace makayophahlela idlozi umuntu kulungile ukuthi angasihambela ngokwakhe siqo ngoba unayo ayokhuluma nalo makugogo nogogo makumkhulu omkhulu ngaphandle kodwa ngoba phela sikubo la angithi lo ofuna ukukhuluma nethongo funa aye kubantu bakubadala abatshela ukuthi ngiye kumkhulu Shobel'khulu wathi ufuna ngikhuluma nabantu abadala ngicela ningikhulumele nabo nina njengabantu abanikezwe igunya hayi umfana omncane ehlala emqashweni egoli ayokhuluma nethongo angazi noma ngibe cha ukhuluma kahle ithongo lithethwa emsamo kusho ukuthi ekhaya kumele kube nomsamo njengoba ukuchazile ukuthi umsamo niyabalanda abantu abadala uma indlu yintsha uyangizwa bese ke nibuye nibalethe ekhaya bahlambulule bese nakha umsamo ngabo bese kuzothethwa ini amathongo lapho ithi ngicacise lento umsamo wangaphandle uma uhamba uye entabeni usuke uyokhuluma nedlozi lakho alithethwa idlozi ngaphandle kwebala kumele kuqonde lokho awukwazi ukuyothethwa idlozi la kwamaseko einkalweni uyangizwa ukuthi ngithini lapho awukwazi ngoba akunamsamo wakini laphana umsamo wezizwe laphana usuke uyokhuluma nedlozi okuyimimoya ehluphayo wena njenganomuntu ingakho thina abalaphi bendabuko sithi akuhambi ugibela intaba ushone ngale ngoba siyazi ukuthi uyokhuluma nedlozi elibhekane nawe ngoba wena awukwazi ukuthi ungathethe emsamo kunabanikazi bawo semsamo okuyibona abashisa impepho bayishisela kuphi emzini lapho kukhona amathongo njengoba uyibeka Mkhulu le ngifuna ukuthi uyiveze ukuthi umuntu ongakwazi ukuyophahlela ngaphandle vele ngabe semfuleni sesigangeni eintabeni emagqumeni idulini umuntu osuke ephahlela idlozi specific ngoba unalo kuye limembethe vele kunjalo so kulula ukuthi mephumela ngaphandle likwazi ukukholetha naye lapha emfuleni lapha entabeni lapha eshathini noma esidulu noma wherever la siyofuna liphahlele khona yabona kodwa ithongo lona umthetho wakho ngeke ufane nowedlozi ngoba lona
linomsamo walo osekhaya. Futhi emsamo wasekhaya akuphahle noma ubani. Kuba nabantu abathile okungaba abantu abadala abanikezelwe logunya lelo ngokwezigaba zabo. Uma seshonile ubaba kuba khona omunye ophahla noma umama noma ubaba omncane noma ubaba omkhulu osale elawula lo msamo. Kusho ukuthi leyo msamo yona akusi into elula ukuthi umuntu angavela ayenze noma bekuphi la afisa ukuyenza khona. Iqiniso kunjalo Mkhulu. Siphinde futhi siqonde into eyodwa ukuthi kuyenzeka sibo 5 lapha ekhaya sizalwa ubaba nomama bese lapha kunomsamo la ekhaya o lapho kuphahlwa khona amathongo walapha ekhaya. Uyangizwa? Bese ke mina ngiyothenga umuzi. Ngithi mangithenga umuzi mase ngiyohlolela kuthiwa anginamuzi. Idalwa zivala imali ngoba abantu kade bangipha imali akunala ngiyenza ababoni lutho engiyenza ngemali so sebathukuthela. Kanti mhlambe nginomuzi neimoto nakho konke into kodwa lokho akubikwanga. Umuzi ukhona kodwa awunamsamo. Idalwa efakiwe ekhaya nalomuzi awubikwanga. Kuyenzakala ukuthi mina ngilapha ekhaya ngiphume ngibe nomuzi bese ngibe nomsamo. Uyangizwa? Kuphume futhi umfowethu omunye bese eba nomsamo. Intombazane uma ihamba yoshada ayikwazi ukuthi ngaba nomsamo wakubo kodwa kuyenzeka ibe nomsamo wezinhlanya uma mhlambe lo muntu ushadiwe waba isangoma ebuya lapha kwakhe eyothwasa uyakwazi ukuthi ebuyele esebenzele lapha ya. Lokho ngelila ngisoke sijule kuko kodwa ke sengiyasho manje lemsamo ayisho ukuthi abantu mabangasebenzisani. Uma umsamo nomsebenzi ukuthi wenzeke kahle kumele kube nomuntu omdala efike ezophahla kuphi endlini encane emsamo ngithi lapha kwami ngoba ngizoyenza umsebenzi ake kumele ubaba omkhulu ngoba uyena lapha emndenini oshisa impepho kodwa nami ngiyakwazi ukuthetha idlozi ngoba nginomsamo lapha ekhaya ngoba ngiyindoda yalapha ekhaya kodwa mase kuya emsebenzini kumele kuhole impunga yomndeni okuyena umuntu omdala ozofika silindena kwami efike kube uyena ozoshisa impepho athi nangu umntwana ungibizile lapha ngalokhu bese angicelela bese athi nangoke uzokhuluma nani ngoba leyo hierarchy kumele ibe khona. Esikhathini esiningi lento yomsamo iyinkinga ngoba izinto eziningi zenzeka emsamo kuthiwa amavulandlela asemsamo uma izinto zingenzeki kahle emsamo ziba nenkinga. Makhosi asiveze kule Mkhulu Shobel'khulu ukuthi angithi futhi amathongo kuthiwa yithutha. Kuthiwa yithutha. Ufithi ingako kunalolwazi oluthi ingako kubaleke ukuthi kuba yilo muntu omdala ngoba umuntu omdala uma ecede ukuthethe uma ekhuluma nethongo asengithi mhlawumbe ukukhulumela Mkhulu Shobel'khulu ukuthi hey mani bomagutsha bobanibani bosimelani bo bla 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 imbhekeni Mkhulu Shobel'khulu uyahamba manje egoli nimvulele inhlanhla nenze lo muntu omdala uyakwazi ukuthi ebesethi ke kodwa ningabakhohlwa noxolani nabo lakhaya nibabheke nobanibani emendweni labakhona bakhanyiseleni nenani wenzela ukuthi le attention yethongo ingabe sibheka kumagutshwa yedwa Mkhulu Shobel'khulu ikwazi ukuthi nama limbheke kodwa lingabakhohlwa laba basele lakhaya nalabo bagani nababo kodwa manje uma uya wena uyiphahlela wena nje Mkhulu Shobel'khulu emsamo wasekhaya ufika utshela ithongo ukuthi alibheke wena usho ngamanye amazwi the attention yalo seliyayisusa kulaba lakhaya manje libhekisa kuwe ngoba unosuthe alibheke wena wangasababala laba abanye kanti if bekumuntu omdala uma sayiphetha uphethe ngoba nalaba abanye uqala ngawe wena kufanele ubheke bese iphethe ukuthi ke nalaba bakhayiseleni babhekeni benzeleni ukuthi kodwa makuwuwe wena uzovela uthi hey Mkhulu banibani ngibheke uhamba ubhekile libheke wena libukhohlwe laba ke manje ngoba yithutha phela laba ayibona angithi ngakho kuthiwa yithutha. So yingakho vele kubaleka ukuthi lento yokuphahla kube umuntu omdala osegunyeni lokho njalo ozokwazi uma eqala uyiqala kanjani uma seyiphethe futhi iphethe kanjani angazi uma nginamanga. Cha ukhuluma iqiniso Mkhulu into ekumele siyazi ngama-Afrika sisizwe sabantu abamnyama noma abantu abansundu ukuthi kumele sifunde indlela zokuphila kubantu abadala
uma umuntu omdala umeshisa impepho ekhangakabi nomuzi wami bese ekhuluma inkulumo enjalo ukuthi nokhumbula nodadewabo usibanibana basemshadweni nani lento kumele ngiyifunde ngisho noma sekunomuzi wami sebencedisile bathatha amathongo bawafaka nawo ukuthi ephinde zongibheka lapho ngikhona bese kuba nomsamo nami kumele ngikwenze lokho. Uma sengiqala manje ngiba selfish sengiqala ngiphahlela mina lapho sengiyaganga Imisamo lokuganga kubizwa ngokuthi sengiphehla amanzi amnyama sengidiverta manje idlozi ukuthi alibheke mina sengiyalibribe yikho kuthiwa amathongo ayithutha ngoba sengiyalibribe ke manje kodwa ekugcineni uyangizwa kuyovelela amabhadi ngalento yenzayo uthola ukuthi manje kukhona lapho umuntu azothi cha asilungise phela izinto zasemsamo wasekhaya ngoba wena usuphehlile lo msamo uphehla le kwakho unganaka abanye abantu kuba yingozi siyaxabana emndenini sixabaniswa inkulumo ezinjalo ezikhulunywa emsamo. Kanti asikuveze futhi Mkhulu Shobel'khulu ukuthi ingaka abantu abaningi ukuthi bayathakatha wathenga ithongo la wathatha lonke ithongo la lakhaya kanti akalithathanga intentional but ubethi mayiphahla yena lagcine labheka yena hayi ngoba wayeqonda ukuthi akwenze lokho. So ingako kubaleke ukuthi kube abantu abadala nabantu abasegunyeni uma bekwenze so nawe uma usunomsamo wakho uqala ngawe uzibike bese uyababala nalabo abanye so lathi le attention ingayibhekisiwe wedwa ngoba vele uma usesuka lo eseza kuwe Mkhulu manje sezohlola wena kuwe kuvele nje ukuthi hayi umfweni ngoba nje into zakho sibeke umfweni wathatha ithongo kanti akathathanga beloku eliphahla nje liphahlela yedwa nje ukuthi mpeke lagcina labheka yena sekube ngathi wayeganga kanti akaganganga nedi waphahla kabi wayiphahlela yena yabona. So ingozi leyo ngithi yebo kunjalo kanti ngesinye isikhathi uma nje sesilikhuluma iqiniso lilodwa abanye bayaganga Mkhulu uthola ukuthi usethatha impepho lapha uthatha ukuthila amathambo uthatha ukuthila ngithi amathambo ama connective tissues impepha ngithi connector ngithi uthatha ukuthila okukhona etshontshe ngisho nenyongo ngoba imbathisa idalo athathe nokuthila eshone kumuntu owumganga omkhunkuli uyangizwa emkhandela okuthile bese sekalithwebulileke lelidlozi usethwala ngedlozi lasekhaya na usuke seganga lo muntu usuke esewuphehlile umsamo ngalendlela yokuthi usethathe wonke amathongo anenhlanhla naphumelelisayo abheke yena kube uyena esimncomayo la ekhaya kanti uyaganga lo muntu. Kuyenzeka kuyiqiniso kuyenzeka kodwa kakhulukazi uma wena uyibheka uwedwa ungagangi ule kubiza wena nomndeni wakho lokuhlubuka idlozi ngelinye ilanga lokuhlubuka ithonga ngelinye ilanga ngoba liyabona ukuthi wena uselfish lithi mawulukwamuka amandla uyobususola abantu emndenini wena ongakhulumanga kahle Imisamo kodwa lo olthwebulile idlozi noma lo liphehle ngokuthatha izinto ezithile uma sethatha kuyaqushwa uyothi uyabuyela lapha naphambane nemvula ngoba manje ke usuke wagangela ini Imisamo. Asiphethe ngalokuthi ke niyakwazi ukulibuyisa umuntu meselithathile ithongo lasebenzela yena niyakwazi ukulibuyisa. Pastor weningi iqiniso lithi siyakwazi ukunceda umndeni ukuthi lawo mathonga aboye hayi ukuthi thina siyakwazi ukulibuyisa ngoba mina ngumagujwa ngusimelani indlozi alikhanga kusele belusi ngokwedlozi angikwazi ukuliphahla idlozi la kwaDlamini ngikhulume nalo alingazi kumele ngithola abantu bakwaDlamini ngibancedise ukuthi likwazi ukuthi libuye phakathi lapha Imisamo lihlanjululwe ngezihlahla ezithile ngoba mina ngusomakhambi kumele ngazi ukuthi ngiyosebenzisa umlahlankosi emadodeni ngisebenzise umthole kulaba abangasebalahlekile nabathunjiwe na kanjani nalaba abamabhushi nini bese ngisebenzisa umgano kulaba esebafike ngokugana izalukazi nani noumagodi kanjalo ngikwazi ukuthi ngibancedise ukuthi thatha lehlala mina ngi-instructor ngikwazi Mkhulu ungena kwakho mina ngukhoza bese sengigijimela Imisamo cha mase kunjalo kusho ukuthi hayi nami kungisole angisebenzi kahle. No siyabonga injalo ke besikhuluma nje udaba la lokuphahla sikhuluma indaba lomsamo idlozi ithongo
ngiyacanga ngicace ba mlandeleke lapha na ke Mkhulu Shobel'khulu kwi-channel yakhe ezomsamo ezethongo nomsamo angithi ezethongo nomsamo TV on YouTube bese yamlandela futhi lapha ezomsamo ezethongo nomsamo ku TikTok ku Facebook ku TikTok ukwazi ukufunda nje kuningi ongakho ungazi ukufunda inombolo yakhe futhi khona wathi umfone ama lesson privately yebo siyabonga.